Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. APHLC Lamjai Sarpo Angtong Inti Katharapan, Pini, Patek Ketapon. Jakong Poti Clonipai Siarni Ada Por Pai Kep Apor Malom APHLC Lamjai Sarpo Angtong Inti Kathar Amithanga Kes Diphu Court along Kache Hajar Damji Yahut Court along Police Atum Nep Ingnang Ponsi Manja Police Station along Pondetlo Manja Police Station along Angtong Inti Katharapan Minute Thongke Bak Padoponlo Bon tamalom swapit APHLC Songja Poatum Manja Police Station along Ketodun Pakajo Puthot Diphu Police Station along Vantu Detlo Lapena Pithu Diphu Police Station along da APHLC Songja Po Songja Piatum Ketodun Pakajo Puthot Diphu Court along Jevantu Detlo Bang swapit APHLC Lamjai Sarpo Aphan U/S 188/143/269/336/353/506/323 IPC Lapen RW Section 83 Subsection 2 JJ Act 2015 Case Pabon Ponsi Puthot Diphu District Court along Pen Diphu District Jail along Ponsi APHLC Lamjai Sarpo Angtong Inti Katharaphan Hem Kang Sammati Phatek Thaponlo News Desk Report KARBI ANGLONG News Wo signify Thongkep Arni KSA Inglong Phobolong Komaji Head Branch Atumpen Felicitation Program Kedeng Pon Lakha Kray Silangpher Constituency along KSA Inglong Phobolong Komaji Head Branch Atumpen HSLC Lapen HS Asat Langki Untang Atum Aphan Karchu Amai Kedeng Pon Bang Somai along Karbi Lo Charlie Asong KSA Inglong Phobolong Komaji Head Branch Mephu Kiron Tok BPNC Mai Jepahem Phu Ponlo Bang so Felicitation Program along Kacharli Anathu Ansose Kapa Prangdun Thekji Aphan HSLC Lapen HS Asat Langki Untang Atum Aphan Loke Charlie Alam Penangan Bidi Sore Thanpon Bang so Karchopon Amai along Noni Prangke Wangji Kosonsi Ansose Loke Charlie Anat Kepa Prangdun Thekji Ma Lapen Loke Charlie Anathu Jumesen Alam Thi Thanpon KARBI Akhe Kosonsi Ansose Loke Charlie Anat Kepa Prangdun Thekji Mapu Bang Somai along Chethan Chimun Pon Lapen HS Asat Langki Untang Atum Aphan Archopon Pen Ansose Aning Parung Pon Pen RDP Dun Bang Somai along Alohi Sarpo Aman Pen Lakha Kray Silangpher MSC Ake Hai Madhuram Lekthesi Tame Chetong Dun Alang Li Bang Sokar Chopon Amai along Loke Charlie Arisoy Jangatum Aphan Jumesen Alam Thantekang Lapen Bang Sokar Chopon Amai along Alohi Aman Pen KARBI Language Development Board Chairman Ake Hai Longsing Teron Sitame Chetong Dun Alang Li Pen Penang An Loke Charlie Alamu Jumesen Alam Thantekang Lapen halapu KARBI lamet amai tiri piamai kongchun bang Ake Hai Joy Sing Tok Bisitame Chetong Dun Pen Loke Charlie Alamu Jumesen Alam Thanteka Bang Somai long Kaningje Ponthuke Nilitum KSA Inglong Pho Ahin Pen Sitame Cherap Cheto Dun Ikpo Lapen Loke Charlie Kisung along Nilitum Nang Cherap Dun Ikpo Pusi Bang Somai long Ningje Pon Labang so HSLC Lapen HS Kepasa Tumaphan Karchupon Amai along KSA Inglong Phobolong Komaji Head Branch Mephu Kiron Tok Bilapen Alohi Sarpo Amana Pengpen Langpher MSC Ake Hai Madhuram Lekthi Alohi Aman Pen KARBI Language Development Board Chairman Ake Hai Longsing Teron KARBI Lamet Amai Tiri Piamai Kongchun Bang Ake Hai Joy Sing Tokbi KSA CEC President Ake Hai Thang Sing Timung KSYC CEC General Secretary Ake Hai Jivon Be Khon Sing Belapen KSA Klembang Phubang Phiatum Chetong Dun Lapen HSLC Lapen HS Asat Langki Untang Arisoy Jangatum Chetong Dun Pen Bang Swamai Mesen Pen Pachun Pon Pini volongkom aji head branch KARBI Lo Charlie Asong Ahin Pen Ingdeng Kep Asad Lang Lapen Ingdeng Krehidi Asad Lang Kiruntumhan Karchomai Padupon Lo Lasi non Kewang Mi Obe Kimitumhan Mo Kewang Jilang Lan Sose Kipa Charlie Aning Kipa Hangji Aphan KARBI Lo Charlie Asong Hin Ben Kai Mata encouragement Aning Kipa The Ditum Labang So Sai Deng Pon Bom Lasi hala Apia potum tame mo ki wangjilang ni jong sinili somar mesen nei totang te alang li tumo somar tumhan alang li tumar responsibility thepik asi hala so responsibility bangke alang li tumo somar ke charli dam pamme ma kalima ma ki juidam chodma ma kopi si ke klem ma hala bangke phang thek dangi kenang sot athe kapre ka ha war pen pang bawdam plotang te pining ta li tum ingdeng ke pasat lang la pen ingdeng krehidia charlang bang kapre ka district pen pang bawdam plotang te tum ke che therak mimilang Nasi halas bang suka citrak mimilong, ake chok ci bang litum cipang tek dan nangji, asi ake chok ci ke cipang tek dan mengi lalo, tan bang si ke chok ci ma ke Charlie osomar si ke chok ci ma apia pu si ke chok ci ma,
kasi hala bangso bangke thoma monitum jongsi isi close relationship teachers parents lapen guardians tum jongsi isi close relationship la tuang bong isi mesen combination do plotangte mo ke wangjilang ni tame hala bangso student tum mesen ang thek long ji posi pini mathara si pini la bangso karcho mailon tame litum bang pharoi si so se ingdeng cap lapen ingdeng krehinia salang ki unho archo ponlo lasi alang litum percentage me pik percentage me pik wo phitame alang litum non ke wangjilang arnisi lan so si challenges alang litum pachi face nang ji lan so si a tough examination alang litum pachi face nang ji lasi alang litum non prepared paminang po alang litum kimang ko pimahala bang so kimang ating alang litum preparation bang chiklam paminang po pusi pinilabang so karcho mailong penidi kadok kabe lochali sumona chudi dikon ফুলনি সেন্টার টাউন কমিটি চেয়ারম্যান মজা সিং রংহাংপেন কিদুকে লাখ আহিদি আকে জয়পেন সাইকে ক্লেম পিপন লাখা ক্রেহেনি ফুলনি কনস্টিটুয়েন্সি के पारलो आहा वार्टिन किदुके लाख हेमे जांगरे साइचुटी की ठेकथे चाइनों गावी पेन चेंगलक किदुक आरा तातोमा फान पानों पनसे आके जयपेन हिदी साइकाती की पिपन बांसोआ साइ फुलनी सेंटर टाउन कमिटी चेयरमैन मोजा सिंह रंगहांगपेन केमा थाके पारसेक पनके मेथांग आलंगरी मेथांग आखे किदुक देत आरात आफान लापेन निंकान साइचोटी किदुन थेकथे आरात आतोमा फान पुथत कांग थुर पनजे आफान साइके दें पन पुसी निंगजे पन आनपारटा आलांगली पेन के पाचिनी पन थुके लाबांसोआ साइके क्लेम पन आलं बिदि किपिदुन लाखाक्रे नारके फावारघाट एमएलए दरसिंह रंगहांग लापेन काचेराब दुनथु लाखाक्रे हिनी फुलनी कन्स्टिट्युएन्सी एमएसि कांगुरा किलेंगा तुमसितामि मेथांगा कन्स्टिट्युएन्सी लंके पाचिन थोरपनजे आफान काइके कि माथा केंकाम काचे जरा जक्सी नीलिलं नांगचेराब दुन लपुता फुलनी सेंटर टाउन कमिटी चेयरमैन मोजासिंह रंगहांग पे काचोरो लापेन के पाचिनी आलामथे जायपन लामचा ताकाली निंकान सितामी टाउन कमिटी चेयरमैन मोजा सिंह रंगहांगपेन कानिंजे पन्थोके हो ओरपेन चेंगलक सक आचिली लासन सिप लाखा उन एया हरमुतामी आके जयपेन पिपाजिर पन्थुबो मालां पुता हादाक आरादा तोमाफा आनिं बांसाम टेकान केदामतांगो सिग्निफाइं करा ट्रक्सियार नि विजिट 2022 इंडें क्रेहिनिया सातलां के तकदोना तोमाफान सातलां आंथेक पाकलां पनलो लासन सी इली कार्बिया तुम लान सोसिलो के चार्ली आनिंग के पारुंगजी के थेकजी पुमा थापनसी टीम सदरिचो यूथ्स क्लब पेन बुकाजान ब्लॉक्स आदुं केदो आरंग सदरिचो आरंग आमेकार रमेश तेरन लापेन लीना हांसी पियासो पोआकी बिसी सुरेश तेरन प्रणब कॉलेज चालंग पेन इंडें क्रेहिनिया सातलां आलं काचेपा उन्दुन लापेन डिस्टिंक्शन किवान थेकापत टीम सदरिचो यूथ्स क्लब आतुम पेन कार्बी आपोहो पेन कारचोदाम लासन सी सुरेश तेरन 85.6% 5 सब्जेक्ट लेटर मार्क सुरेश तेरन पेन नंगाचे थांदोना तेंके लापुसन आंगदें काचे पाले दुन सितामी टिशन ले कचारली दुन पुताकाली मेथांकाबर इपन लापेन आहेमा तुमाते आपी आपोतुम नांकाबर इदुन आजयनी नंगमे वान लंगलो नन पुथर गुवाहाटी कटन कॉलेज चालंसी के चार्ली दुनजी आफान निंगहांगलो लापेन सुरेश तेरन आपाइपेन फेरांके आलं लामथे चेपाक लांगपनके नीली तुमके किदुक चंगदा चट केराम के रंग उन आन के तांका सितामे रिपिलो सितामे नन अपराहुन आकांग तोय आंगदें कचारली दुनजी आफान आकी सुंगदो ककलो आथे चंगदा चट हेमरित कावे लासिस सूर्य रंगफार एमएससी बरजान कन्स्टिट्युएन्सी लापेन कार्बी आंगलंग ऑटोनोमास काउंसिल सीएम डॉक्टर तुलिराम रंगहांग लापेन आनपार्टा डिप्यूटी स्पीकर आसाम लेजिस्लेटिव एसेम्बली डॉक्टर नुमल ममी नातुमाफान नांगराब दुनवेक थापुसी चोनिंग रिपन सदरिचो यूथ्स क्लब आतुम सितामे थेक आनके नांगचेराब दुन पोबुसी सदरिचो यूथ्स क्लब चुनबांग दिलीप तेरन लापेन सदरिचो यूथ्स क्लब मेफु राजू इंगलेंग आतुमपेन सुरेश तेरन आहेमा तुमाफान लामचाक चिपिटेका गोल दुपमती लाइक ता गोल बांग सेटल दे ना चार्ली बांग इंटरेस्ट दोजी आरलो बे नहा नंग पिलो माने नंग फोर्स दुन बांग एकता फोर्स दोजी माने चार्ली नो पाउंडु नंग जी नंग हार्ड वर्क क्लेम बोते आरनाम द नंग लांग जी को पायदा दोजी आरनाम हार्ड वर्क की क्लेम थाने आरनाम नंग लांग ले पोया एक ना एक दिन के ला सक्सेस वेक जी ला सी फर्स्ट ऑफ ऑल बांग गोल एकता सेट नंग पो स्वाली दाम के नंग पो ना इलीजे चिपडु नंग पो एक ना एक दिन में सक्सेस लॉन्ग बोला है लो में कौन अली आइडिया टेंग नी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चार्ली कौन लो 6 to 8 hours नी चार्ली है सिता नॉन यूपीएससी सोन एपीएससी सोन लाइ बांगे सुंक्रुंग नी जेरा चिनी लो 12 hours बा 13-12 लाइ लान बाय दोनंग पर डे के डाक बाय नॉन डिग्री लाइफ की चेंग बांगे लर्निंग बा इंपॉर्टेंट हो जट काम न दनु मींस लाइक वेटर नॉन ना सिंगिंग नॉन dancing non ajano da lahai bang knowledge nang people talent nang people nahan experience nang people lan lo alam da mane learning bang donang po
inge Charlie bang na donang po learning bang na donang po Charlie the only book only syllabus the only beleg out of the book like Harry Potter lahai the Charlie donang po any knowledge pan education na value थियो la game ba to imain ang pa fresh di sita game pa tu onge imain la effect that aji cho pa tu to game pa tu nang refresh di hai sita nang la pen lagi le chicho game pa tu no la dang de history channels do YouTube long real life lore bune pine lai channel nang lang dun bun de country knowledge ta doji Indian knowledge ta doji lai Bhagavad Gita nang lessons lang un Puran lessons lang un Mahabharat Ramayan lai lessons lang un lai pen da Hindu mythology lambang nang chini dun po lai karbi tuma history non ta nang charli un por dohut nang mane claim tha have that putte lai lang un po lagi current affairs ta lang un po political affairs ta lang un po pura world po non country po non lai lo lam là nang li Charlie tun boma school long te college long la than bang tu mang bong ka nang li phan ko mane teacher nang li phan focus mane na pathek ang song poni phan pu ngi than pon do ma nili class don ke teacher de nang support life side de facilities ta do teacher don nang support ye ekta teacher bang do pol science teacher ban english teacher do